Neng. Iya apa, A? Eh, eh, ah, ah, eh, Abah ada nyerius kan, Neng? Eh, will you Merry Christmas? A? Emang iya hari Natal, A? Aduh. Eh, will you marry me maksudnya? Maaf Neng tetiasa, A. Hah? Nah, Sebenarnya Neng, sebenarnya, apa perep ngomong deh sebenarnya naon? Neng sebenarnya, tos gaduh nu lain gitu. sebenarnya Neng pernah seki di papap jeung mantan Neng, A. Piraku ari sia, Neng. Piraku, Neng. Nya, A. Kecewa kan, Neng. Nya metak Neng nolak age. Neng tepantes buat A. Tapi cinta kan, Neng. Nya kan, Neng. Bakal nerima apa adanya, Neng. Tapi A. Iya, dengekeun. Walaupun Neng pernah seki di papap jeung batur, tapi cinta takkan pernah luntur. Ingat omongan Aa bakal selalu ada di samping Neng. Walaupun Jadi Ira bade datang ke orang tua Neng teh, A. A.